Basho layo indlovu yemhlaba lebelibheke emaveni lamathathu. Mhlekazi-ke ufikele esikhumulweni seTindiza eKing Mswati, the 3rd International Airport. Indlovu yemhlaba inyathele esikhumulweni seTindiza iKing Mswati, the 3rd International Airport, lapho sive siphume ngebuningi baso kuyokwamukela Mhlekazi. Sive sikhombise saphindze futhi savakalisa intokoto kwamukela Mhlekazi ekhaya. Indlovu yemhlaba ibuye ekhaya ngemuva kokuthi luhambo lwayo lebelibheke emaveni lamathathu lufike emaphethelweni. Indlovukazi beyikade libhekise eveni le-Republic of Singapore, i-United Arab Emirates kanye naseveni le-Republic of Turkey, lapho luhambo lwayo indlovu yemhlaba luphethele khona. Amathathu lamave lawa anobuhlobo lokucinile neleSwatini nalese kuneminyaka leminingi bukhona. Kwamukela indlovukazi Mhlekazi esikhumulweni seTindiza bekubomake emakhosikazi bogogo balondolozi emazinyane bamva benkosi mdlunankulu emalunga etindlu timbili tephalamende emalunga emabandla ekweluleka tindvuna tembuso kuba betikhuluka nalabanye labakhulu embusweni nesive seMaswati. Etindzabeni kubika Pholile Maziya, Anathabiso Dlamini, esikhumulweni seTindiza, iKing Mswati, the 3rd International Airport.